Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezela-ke i-button u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizokulethela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi-ke lezo y'ndaba ongazi njengamanje ngakucindezela-ke i-button u-subscribe njengamanje-ke. Udaba engikulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke sibi-ke isimo-ke laphana-ke eNanda-ke emva kokuba khona-ke nesixukuxuku njengoba sengizazi ukuthi ngicwatshwa-ke laphana-ke umholi weqembu laseNanda-ke laphana-ke i-West Gang laphana engenayo-ke laphana-ke zithi-ke sebesale othulwini abasolwa abangu-3 ekade befunwa ngamaphoyisa ngoxhaxhwa lamacala eBhambayi eNanda enyakatho yedolobha iTheku. Amaphoyisa abika ukuthi labasolwa abahlanu bayamaniswa namacala okubulala eNanda kanye naseMlazi, kanti bavulele ngenhlamvu ngesikhathi amaphoyisa ebafuna emzini thizeni eNanda nokulapho kushone khona abathathu kubo. Athi-ke labasolwa bayamaniswa nesigameko sokudubula sangoLwesibili saseTavern eSandumbili, lapho okwashona khona abantu abangu-4 kubo ekubalwa namaphoyisa amabili, kanti aphansi phezulu afuna ababili abasindile babaleka. Amaphoyisa-ke laphana-ke abhizi ngempela-ke eNanda-ke laphana-ke ayasebenza ekutheni-ke anqande-ke lo bugebengu kuthiwa-ke budlangile-ke khona-ke laphana-ke eNanda. Mina ngicela lapha nama-comment section-ke for sure uvula lakho khona ukuthi-ke ucabangani-ke ngalokho udaba-ke lolu-ke bese wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke i-button subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti uzokwazi-ke uqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.